Asawa ako ni Diana. Makaas-asawa akong. Asino adayana day tajanaw. Taga sa bali nga ili na nang. Ay katyam amumpay mo't kada kami Di mi payla nakit-kita day tanubiam asawa umaw. Sige na nang. Yawid kun to no bigat di tibalay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae dyan, no? Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Ta nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat dameten. Sapay la ko mga ruda. Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mat. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, Nana, Tata. Kastamot kun ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiam, Janaw? Uwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo kalay sakon ni Diana. Janaw, di kay palagdardarasudaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna no talaga ada kayo tinaikaray para ditunggal maysa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal maysa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong mo. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos kunak may. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa, kasla anda nakakit kita kada kayo, Tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na diyam mo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngam no siyak, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam, sigurado adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok day nobyam. Ano tinagbalin nga asawa na kan ada anak day jay. So ada say-saya at no sinaamon. Amumeten ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiyo tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan to ti maramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Dauray siya katjak kayat akasken kwa na ti asawaam. Pilyamot atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga di kay malapdan ang mangibaga kanina ng itidayta, tatang. Saan, Yanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kanina ng nga eksyo tinobyak. Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawan ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga mo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dahi takin kwa na. Numamuan ni nanang dahi ta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amoy mo tan, tikinasilosa ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dahi ta. Agululakit di dahi jay. Kan may sa napalabasan dahi ta.
Amuyo ti ugali ni nanang tatang. Ure na bayagan na pasamak, ag selos lata. Kitaan nyo man di natayan nga eksyo. Pag imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu ni Diana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apay akasla maikulkuleng ka, Tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutek nga raw jay anak ta. Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga rod. Ngam kasla saanan abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sa baling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di sana mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katianag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat na nga asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutengak ngamen. Mga no anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasek to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Sapay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na Apolos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera, sana waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasiyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobyak. Jano, mabainaksan ang makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo ngamin ni namnama at tatang mugayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo itong naita. Ayos lang naita, Diana. Awan problema kanyak. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ore asino ti may papaniti na palabas yo. No ngay maamuan ni nanang mo. Anilat sawon nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inarem ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasardajano kun Diana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y.
Engem no bumaybayag, sigurado nga isukat nantaw ti anak ta. Kita ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mati ko nak? Ay basta, diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana, tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mau. Isuda pala ti mang sandi kanyak Basta agbakasyon na. Amo ni tatang akasarmi ita ka ni Diana, pimanaw. Ay, jak amoy ti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin amanugang. Apay ka no adi na kayat. Imbaga na kaditirason na nang. Basta ko na asaan na akursunada aparaken ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparaken ka. Day ta kadilaeng ti imbaga na arason. Wan mo tanak ko. Alang araw, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana anak ko. At dadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya? Kakanakan na. Ay, kwa, nanang. Saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya? Anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukwan. Una nang. Anak ni Diana dagiti alima. Anya? Apay ngay adi mo imbaga day ta idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kadat anak na. Iso ngayon limod mi ti amin kada kayo. Anya? Ay, inalilaw dak. Kasanupay ama kapagsina kayo ita kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang. Kat sikat imang biyag ka dagiti limang anak ni Diana. Sapay nagaduda. Agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Kanya nga'y, di hustaw ti atap ko iday. Kung nagtumit ngamin ken ka, Norma. Jagla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti jaski a babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot ti anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan dang agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudan da. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Amangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaw narigatan. Aglangan ka iti trabaho mi ita dyan ta mailiwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko ano aglangan akmanen. Kan naganon ti langan ko iti trabaho. Alamot dun, aglangan kan tag-relax tamanan. Agin idatakit ding agmalmalem. Agmin nasahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrak iti trabaho mi ita dyan, no? Manual dawon adi ka simsimrak. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay,
Ano ka nung aminan tilangan ka? Apay nga main nga karalangan ka. Say-sayangam ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti adaw ti anak na. Si kakat ti mang biyag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang, pumulodak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Well, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awanan trabaho. Katnay, aginroll man ang nagidya apo ko yaw. Apo ko asasawang mag. Saan may nga apo ko nagidya? Saan mo ta nagtaod ka nagidya nga anak na? Ibaga mi di asawa, ta sa pulon na ti amma nagidya anak na, ta dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da kano nakaslasok. Ken saan na kano nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet nga min nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo apo taut. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa ta di yo amaw. Amang ano da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Agulima ka man. Saan man mo't at tila sasawam danaw. Kilalaw-law at may inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno dahi tang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayo kat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod ta mang tudak. Ay, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tata nga financer tayo. Amangan numauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taami nakidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti pa nag-overtime na. Tapno adalang may tid na kanya kakwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali a papanan ni tatang, tanin na nang tinalawat ti dagana. Ay, kat kaasimot di amama. Maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakit. Ibagata kada djanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakit. Siyak mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ka kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na. Naimbag no manugot ni djanaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga road. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kumaan. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ang maibulgar asasawamot dyan o. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpaiso ka na kayo. Pasensya kayong tatang. Diyak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Diyak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Isong ibaga kong ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagpagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na
chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di ti imbaga ti anak tatino. Kwa, pakawanan na kumanorma bakat. Uway, punaw. Napalabasan na ka. Makatawan laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawan dan, Jano. Gungguna na iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawan dan. Jano, Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta unay apungtot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ninanang mau agad atake! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bagat. Mapantay ti ayanda. Apay nga yakas tamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam gapoy ti imbagam Janaw. Apay mo't ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbagak tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibunga ti naramid mo. Sorry nanang. Basol ko ti amin. Nunjak ko may bagbaga ti may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysaya at no lumasin kayo ni ti pagnaidan Janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kakasimait. Wala. Da kami ti umadayaw. Kat agsapulak manon iti trabahok. Pasensya kay lakuman kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala. Bye-bye amon na ita. Ta aklo nagmait. Nga damot nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiyak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay. Ajak bye-bye ni nanang mau. Ket sapay la kuma. Ta agimbag mutla adagos ni nanang mau. Tunggal makitak ti kasasad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensyaak. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko anang gapuan ti panakatake na. Iso nga itay kagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadagiti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho, kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaitawang pailangan nakmi ti asawak, iso dagiti latan syuman ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, tigayim mo, Jano.